እሺ በቃ እና እንዴት ነሽ? ምን ደህና ነሽ? አልሐምዱሊላህ ወላሂ በጣም ደህና ነኝ። ዋናው እሱ ባይሆን ወደ ማኪ ግን ወላሂ ላዚም ማሻአላ ማሻአላ በሏት። ወላሂ ተስማማ። ሊያም ቴንኪው። ዛሬ አስክሬም በአስክሬም አረግሽኝ። ሰላም ምንድን ነው? ወላሂ ላዚም ማኪ ብሳይታ ሊመች ብለሃለች ወይ ሰሚራ? ችግር የለውም መልሻለሁ። እብስሻ ሌን ጨምሮ ወደ ይብሳ እየሄድሽ አንቺ ሴትዮ ዮ የሚለውን የያሬዶን ሙዚቃ እንዳልዘፍንልሽ። ኧረ እኔ ለምን ትዘፍኛለሽ እንደዛ? በቃ ፍቺኝ፣ በእናትሽ ፍቺኝ። እና እንዴት ነሽ አንቺ? ህፃኗ ሰላም ነች? ምን አዲስ? ልጃችን እንዴት ናት? አይ ደግሞ ኖ ልጃችን ከኛ ሙጫችን ይበርት ከሰን የት ከናንድሮ ሰሚራ እና በ6 ዓመት የገባው ማኪ ቤት ዛሬ ወላሂ በጣም ደስ ብሎኛል። ይሰማል ነው ቱርክ ነው ማኪ አቤት አትወሎ ዳገሩ አንዴ ሳደማ ይወርት ሲ አትወሎ ዳና እንጀዳ ወሎ ዳይታ ሀርጡማ ደቦኒ ወሎ ከዛ ሀርጡማ ቤታ ሳደም ወሬ የመንተ ይሰኩን አደበዳ አንቺ አማርኛ ያለሽ እንዴ? አዎ አማርኛ ብቻ ሳይሆን እንግሊዝኛም እችላለሁ። በጣም ነው የምናገረው። ችግሩ ግን የኢትዮጵያ ህዝብ እንግሊዝኛ ብዙ አያረፈም። ለዛ ነው የተውኩት። ህዝባችን የኢትዮጵያ ህዝብ ሀበሻ ህዝብ እንግሊዝኛ ብዙ አይችልም። እንግሊዝኛ ሲናገሩ 5 ፊደል 6 ፊደል ይጎላቸዋል። ለዛ ብዬ ተውኩኝ። እኔም ደግሞ በቃ ምን ላድርግ ታዲያ ከማን ጋር ልግባባ? ያው ፈረንሳይኛ ጀመርኩ። አሁን ደግሞ ተውኩት እንግሊዝኛው። እያልክ ትሰክሳለህ እና ስለ ልጅ እያወራ ነበረ። ሄተን ከሲስ ምን እያላት ነበረ? ወሎ ኦሮሞ በቃ ባላ ልጃችን ደህና ናት እንደ እኔ ያልኩኝ። ሌላ ምንም አላለም እንዴ? በጋራ ነው እንዲወለድ መጨዳሽ ልጃችን ከእናንተ ደም ነው የወለድኩት ስትይ ነበረ ማለት እሱማ እና ታዲያ ቢሆንስ ልጄ ናት። እኔ ነኝ እንጂ አምጬ የወለድኩት አንተ ነህ እንዴ? ነው እንደዛ ማለት ሳይሆን ከእናንተ ነው ታላለ ሚስ خلاص ኢሳ አይዋ ኢሳ እያለች ነው ዝም በል እያለች ነው። አንቺ ኦሮምኛ አውቃለሁ እኮ ማኪ። እሰማለሽ እኮ እንደምትሰማ አውቃለሁ። ማውራት ነው እንጂ የሚከብድሽ። እሰማለሁ እንዴ ምን ሆነ? السلام عليكم. جمر عنك أبل أبش ليلا ما نمر لمني. مكي ليه كانوا كني مي جرى كنا دكا واربنا. إيش في البر؟ ترى درسي بقى جمدة جتشون كيسن إبتم ففنام دوات أجستي كيسن سينو وجار علي سين جتشون إنه مالي في جنة نمجون تجمع كيسن دواتوري تجمع توري. جرى أرجعتك أرسل نجون نبرول لجي على سيمان جل أكنا إني فتني. gammachuu kee ka jibbu caalaa ka baay'atu ka jaalatu baay'ate jechuudha. Akka reefu dura jettee nama baay'atu na jibba waan akkasii ati jette san as keessa arguu dandeessa. Sun ta'in ara namni baay'een akkana nama baay'ee miti boo bismillah. Atis baay'ee kan taane hin beektu. Nama si jaalatu heddummaa tapha akkasii bara. Jibbas miti kun waan tokko itti dhaga'ama ijoollee miira keessa illee hin galanii. إن شاء الله بلتي بركاته ربنا الموت وركن مت ولين قال ما جهو المام ببريدا كيساني وربك نبوس ربي سناقولو نمني تكو أكاتي جباري ميرا كيسا قلتو سيقول جون نموت أتمنى من دياتي وانتي فاسن سنة دي بكالاتي تنين عمالك يتي أدين سكين جيجي جبار دو أنا أبيرا كيدي وبليس أصلي مربانا كان أين نجري. أوكي هاي تولي. شيء أتولي جبار. Galatoomii gorsaniin fudhadha. Galatoomii. Fayyate. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makush. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Bona.
Nagami akkam naga bultani. Nagaa bullee jira lamta. Galatomi dhugaadha obboleessi keenya waan tokko kaasee jira. Nuti yeroo baay'ee gastii kanarratti illee yookiin gastii biroo keessatti illee gammachuma namaara qabna. Namoonni hedduun akka baay'ee isin jaalatu ofirra beekuu qabdani. Isin hin beektan dhugaadha. Jaalala kabajaa fi hawaasni isin qabu ofirratti hin beektan. Nama ofirra beekuu isin haa taasisu. Hanga ammaatitti nama hammeenya keessan dubbattu illee hin agarre. Isinumatu kaleessa hawaasa kanaaf oolchaa gaarii oolee jira. Ammallee amaanaa isin biraa qabna. Amaana mateenya akka hin dagane tanumarra deddeebinee isinitti namoota tokko jecha akka waa afaan keessanii isin hin baane kabaja kaleessa qabdanii olitti kabajaan biraa akka isin harka jiru ammallee isin hin irraanfatinaa. Kaleessa gaafa nama tokkotu kabaja qabdanii har'a gaafa nama gamaa taatan immoo waan sanii ol hawaasni illee isin irraa eega nutillee waan guddaa isin irraa eega bakka lachuu irraa. Kanaafuu namoota tokko isiniif jecha fooloof barbaaduu fi akka waan gabbaatanii deebiin deebine kaleessa jabaafuu deebiin deebine waan xixiqqoo kanaaf deebiin deebisina gammachuu keessanitti fufaa rabbiin galmaan isin haa ga'u rabbii ilmoo gaarii rabbi isin irraa haa baasu nama ilma isinii oli kan biyya kanaaf dawaa ta'u kan biyya Itoophiyaa tanaa miti gaanfa Afrikaa miti addunyaa guutuudhaaf dawaa ta'u rabbi isinii haa kennu kanuma du'aa isinii goona du'aa inta nama duuda duubaatidhani kaleessa illee naamusa qabdan ammallee naamusuma sanii isin irraa eeyina namni tokko dirqiidhaan quba afaan isin kaa'ee akka waa afaan isin hin baafne kanuma jechuun barbaanne kanuma dhaamsi keenya waan biraati miti. Bishaanillee bakka jiraattanii ilma ganda kootiitti baay'een jaalladha baay'een isin kabanya. Kanaafuu asirratti isin arguun keenya ammoo baay'ee isin kabanya dhugaa rabbi baay'ee isin jaalanna. Nu qofa osoo hin taane kasobaati miti hawaasa guutuutu isin jaalata. Jaalala namni isin jaalatu kan isin agartan hadhaa miti guyyaa tokko ni agartanii. Nu jiraadhaa rabbi umrii isin haa dheeressu namuma waliin bareedee waan gaarii dubbatee waan gaarii hojjetu. Bakka hawaasaa dhaabbatu rabbi isin haa taasisu. Hadha umrii kana hawaasa keessa jaalatamtanii nama dhumaa gadhumaatillee nama ganama tolee galgala badu rabbi isin hin godhin ijoollee. Isin hadha umrii ijoollummaa keessa jirtanii waa hedduu ganaa isin eeggata hawaasni kun waa baay'ee isin irraa barbaada dhaloonni qubee waa hedduu isin irraa barachuu barbaada waan taateef waan gaarii akka nu oomishtan kanuma isin gaafanna ilmoollee ilmoo gaarii jechallee akhlaaqallee barnootaallee gaarii kanuma isin irraa barbaadna galatooma. Amiin galatoomii wallahi shukran galatooma hundi keessanu bakka amma xiqqishoo wallee dhaggeeffannaa maal isin fakkaata naa ትቀባለች አሉ ቶማን በዲና እኛንም ገለቶማ በዲና ቶማ አመሰግናለሁ። በስልጠኛ ምንድን ነው የሚባለው? በስልጠኛ አሃት ይወዳው እና ይሄ ደግሞ ምንቱ ነው? ቆይ ሚውት አድርገው። ኦኬ እኔ አደርጋለሁ። አሃት ይወዳው በይ አሃት ይወዳው አሃት ይወዳው እዚህ ነበራችሁ የሆነ ነገር ነው ውስጡ የሆነ ነገር አለው። እስቲ በይ ያለው ወላሂ ያለው ስለዚህ ያ ጊዜ እሷ የምትጠቀመው ነገር ለምንድን ነው አትያዙም ነበር? ታውቃለሽ አንቺ እንደዚህ